Pêvajoyê ke dijwar e bêguman Kurdistana Sûriyê ji bo dixwaza giringa derbas dibe. Tiştên ku çêdibin tiştekî li çaverî kiribû kêm hatiye dîtin awaya lezbûna bûyeran. Lê hûn kesekî min dîşopînin dizanin bi mehane min hewl dida asa vê rojê bikire bal bikişanda ser xetereyên ku nêzik dibin. Mixabin dema çav naxwaze bibîne nabîne. Dema guh naxwaze bibîse nabîse. Dema ziman dixwaze lal be lal dibe. Lê hûn ji min bipirsin ne tiştekî neçaverî kiribû. Ji me ji ve dihat nêzik dibû ew xeterî. Mixabin hinek pîrvan û tedbirên me Kurdan necî dabûn. Yani û bixwe jî ez giraniya xwe didim, bala xwe didim çawa mirov dibe rewşe de pêşiya xwe baş bibîne ku bikanibe ji vê rêya dijwar derkeve ji tunelekî şevreşî derkeve xwe bigêne ronî ye. Hemî bala min giraniya min di wir de ye. Bixwe jî taybetî xwişkî Birayên me li Kobanî hîn di 2014 an wir de vekiriyek me taybet heye. Ev hinek hezkirinekê taybet navbera min û we heye hûn zanin şebên dûr û dirêj di dema Kobanî di berxwedana Kobanî de heta me revebîlê vedere rakir ser piya dostên me Amerîkî û aniha jî gelek hevalên min holgirên min hezkirîn min dostên min li Kobanî hene xwe digihînin min agahî didine min. Ez bixwe jî taybetî belkî hûn van rojana min li ser Facebookê zêde nabînin ji ber ku ez giraniya xwe didim Twitterê. Facebook pirtir Kurd û Kurd yani em bi hev re. Let Facebook cîhan e, em jî cîhan e. Yani farkek wiha ye. Taybetî di van rojan wiha çetin û dijwar de dengav de ez pirtir bala xwe didim Twitterê. Ta ku cîhan agadar bikin. û bixwe vîdeoyên ku ji wir tên Delîl Ramazan, Hêvîdar Eranî, Ehmed İsmail Şexo, rêxistina malfê me Rûbeyê Efrînê hinekî tên tim agahî dişînin ev dibe pir dibin alîkar ku ez bizanim çi diqame ji ber ku cîhan pir caran ji min dişopînin ka Kurdên Sûriyê çi dikin, çi difikirin, çi dikişînin. Lê spasiya Xwedê çawa Kurdî me Sovyetê dibêjin şikur ji Xwedê re ji Şems re ez jî dibêjim şikur ji Xwedê re Şems re niha dibînin ku rewş baştir dibe cîhan pê dihise ku rewş çi ye û hem li Washingtonê û hem li ciyê din dengên mezin tu hevdû derdikevin. Kobanî jî niha ciyekî giring de dilîze em dikarin bêjin ne dûr e ku gelê me Kobanî ji vê rewşa çetin dijwar bifilite rizgar be. Bêguman ez yek ku min dişopînin dibînin ez tim dibêjim tevî ku rewş xerab xuya dike piraniya cîhanê li keleka me ye. Piraniya gelê Amerîkî li keleka me ye, pişt me ye. Gelê Amerîkî, Kongresa Amerîkî, medyaya Amerîkî, think tankên Amerîkî û tene pirsgirêk çi ye? Pirsgirêk hinek ji aliyê Kurda ve lawazî û qelsî û sistî heye, hebû û heye. Ew jî dibe sedem ku dostên me, hevalên me, hevbendên me fehm bikin çi diqewme. Tim di bîra me de tiştek weza heye di minêjiya me de ku dunya agahdar e em çi dikişînin. Na birayên dilar, xwişkên dilar, dunya ne agahdar. Ew erka te ye, erka min e, erka wî ye, erka wê ye ku em dunya serwext bikin. Dunya bibehesînin çi diqewme, çi desteserînin. Di vî warî de mixabin Kurd gelek sistin lawazin heta niha jî nikarin medyayê kar bînin, diplomasiyê kar bînin, medya civakî kar bînin, medya dijital kar bînin, raya giştî bîra giştî cîhanî kar bînin. Bifikirin, hizir bikin. Hêzên colanî hem êrişî Kurda dikin, tundreyên Daişî ji zindanan berdidin û hem jî propaganda bera dikin ku Kurdan ew derxistine. Yani bi du awayî malveranî xerabî hem berdana wan tundreyan Daişiyan û hem jî avêtina vê yekê serstiya Kurdan. Ji ber ku medyaya baş kartînin ji ber ajandaya xwe kartînin dikarin tiştek ku dixwazin bînin derxînin pêş li mixabin. Ew birînek me ye ku tim xwîn dide salan e. Taybetî medyaya Rojava rolekî aktif nelîstiye, rolekî karîger û çalak nelîstiye taybetî rojên wiha de ew çalak, ew lawazî, ew qelsî pirtir xuya dibe. Ji ber ku dibe tu dengê xwe bigînî cîhanê. Dibe tu xelk û alem agadar bikî. Mixabin ew yek nayê. Lê dîsa jî bi xêra medyaya Herêma Kurdistanê, medyaya Bakur û dostên me li Washington kesên wisa dilsoz Kurdperwer hewl didin dengê Kurdan dengê ve taybetî dengê Rojava bigînin cîhanê. Yani dibe ez hêvîdarim piştî borandina ve bahozê ve fırtına ve tofanê ku hinek serê xwe dêrin ser xwe û bifikirin. Em di ku de şaştî dikin, çawa em dikarin hinek tişta pêşî bigirin, diplomasiyê xwe çawa xurt bikin, ragihandina xwe çawa xurt bikin, çawa em carekê din tiştek wiza hat tofanek ve serma em tedbîra xwe bistînin. Ew gelek giring e. Yani diplomasî ciyê seyr e. Li Washington, li Amerîka
10 سال داوی در رجب امریکا دبی ناوی کی باش جوخاره چکی ل دما تنگا بی تو نکاری بخو بگینی جی yani خنجيته قلت herkes مبافل دنگت تبني يعني بيجي سيره او برسه كي يكون مزنه دبا مروف ينكو روجوار دبن هناك سيره خبا 1% بيشنن جبركو ايرونا سبا 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 دسا مروف دكاره روبري وان تشتنا بيجي دبا تدبيرها باماده كاريها بحاضريها انها اسم دبيجم قال امريكا بشتمي لسالچه دبيجم شما وصل دبيجم جبركو از دبر ديجم حيجه صادم ده حشر الناس دبر ديجم از دبر دخبتم تيكي يمه هي روجانه ضعف دبرسم اوج من دبرسم اگاهي ددم انها از دبيرم هنا كل ما راشوس بي اويك راشوس بي امريكا ام فلوت امريكا ديجي ام وكي كالدا كار اني ابيت نوسيا بران خوش كندرا نوسيا امريكي براني امريكان رز لما دقرن سمباتيج مرة نشان دادن حس كرنا وان خورتج مرة لتشيه راستيه كنو هي واشنطن سروك دونالد ترامب ويا سروك ترامب اويك دن اويك جدا اويك جهاد خدته شو او ريباس هرتش دبا بيامو از وها دخازم کس گرک پرس نگه و جارا یکی هست هناك به تجربه بو جارا دویه از هاتم پشتریه که مزین گل امریکا هاتم کنگره دست منه قانون بنگهین دسترا بنگهین دست منه بگه برند اساس بی دست منه هر تیش از بریم کابینه یکی ده گله کسن گران هبون شخصیت وان گران تجربه وان گران وکی ماتیس براد مکرک و براد مکرک قبادی داخلانی یک باور دکم هند بینن بس خوشکریه که پشتریه خود نشان داده yani ana hadi kabine Trump'ta hemi herkesin ki hey 5 artı meç dilsuzluk Trump yani nafazın bir ajda bakın nafazın bejin mausa am büyü avay bakın başlarına haber yani şey tuşaşı kat işte o satını herkes Trump dilive Trump şey dosya sürü bin götü edi ku kesin kumun dişobirin zanur var işte nafazın duvara dosya süreci daha bu dalıyor Türkiye Amerika balıyor Türkiye jil Ankara işte mala bir Ankara'ya baver dike ku devet Türkiye lervajlat navin خودن گوتن هر مزم شبرك او اخنا بره ين تركابون لو ما جيب ما في تركا هي كو وقت بره دستات ضربه وكم شو بين شورك تركا درب قوتنا تركا بحركه لنا بيوصايه لبركس هنا بها نفكر يلو وول ستريت جورنال من فيسبوك خدش بلاكر بري كويس راكي ساعات سبب تشوف درنكات يعني وول ستريت جورنال رجمه قال برينج امريكا رجمه سرمایه biz karsaz ana zengin ana muhafazakar pareskar konservatif yani o Trump'ı ve avayaki green Wall Street Journal'dır. Wall Street Journal çava division bombek abetle ser Tom Barak. Division tu kurda tane dehili tu nankoloji kurdaradaki tu dilezini tu zarar digeni doza şirketine diye daişe tu berjevendiya netevi Ameriki da bize xatiriye tu bir perspektif eki bir çerçeve berjevendiya Türkan ve Suriye dineri. O zamana ki gelek xurt bu kartine Wall Street Journal ایرو مروف داخلین تنبارات دبینه نرمونه که زرم بالا کشان یمنه او نشانه ویک yani جبرکو ساخته که مزنه که وول استریت جورنال بیوی اوی سر نویس yani ne makale ser نویس نویس روزنامه بکشتیه یا وانه o ser روزنامه که ترامپ بخواهش جدید دیگه تمام CNN پرسک دیگه وکی میناک CNN NPR ABC ترامپ دیگه فیک نیوز yani hon نوچوانه سختنه دربچینه وول استریت جورنال نوسا ترامپ جدید دیگه رد دیگه کود جبه روزنامه نویس بوهاته گرینگه Evçin nişandı da gotuna ko astım dıkım. Yani pışkırıya ki mezdin jimere heye kurdara heye. Kongres pişte kurdana, bir agişli Amerika pişte kurdana, think tank pişte kurdana, medya Amerika pişte kurdana ev cüve. Hema çen dakika pişti ve belabuna ve sernivisi ve çare Nick Santorum. Yekse senatörün beri Ameriki o berbijare seroktiye jibu partiye komari yani kandid namzet. Çava her parti namzet xayet peşi 5 kez 10 kez derkevin. Davide yedimile. Yani Nick Santorum yek jiban bu lebser neket. لدي السياسات الامريكيه حتى انها برانيا كويه جي كوي رزقتي هي او دبجه او بيوا خيانات بكارتنا دبجه توم باراك خيانات لكردان دكه خيانات لخريستيان دكه شيكو خريستيان دبن باراستنا كردان دبن كوجي هبن ما بون دبت وها نابع او جي دبجه بسبب برسبكتيف تركا تاو دغره بلفا دبجه بوست خبر بالخصوص نابانجين مازن هنا كو جي بركرنا سر دوزيا فلفا دبجن Tom Barak nunere taybet yani balyozi her xarabe ko hatiye diyor ki Amerika. Jiber ko berjvendi Amerika maslahat Amerika peşçava nagre. Berjvendi Türkiye o kendave green digre. Debi var da şey yani reklam bu hene. İro Brad McGurk beri saate ki bu ha tweetek nibisi. Ajda bije Kurdin Suriye o Kurdin Irak'a xurtun J1 gringe. İro من دو حبيبين دا يك Christian Science Monitor رجمه gringe şey yek şey siyasetbane Kürt İbrahim Halil Baran ahifin nevali vangu من دو برده شكوت يعني او نویسا Wall Street Journal مگود دسپیک نه داویه
و وکی چاوا مروف گوگه که برفه دولد که لولد که مزن دبه او صابه چونکو پر کس جبه روشه نرازینه احمد الشرا دبینن وک جولانی دبینن وک هتش دبینن وک القاعده لچیه تم دبیشم چارده گولانه ما هپنش گولانه جبین عربستان سعودی دا ترامپ حتی اقناع کردن تقانع کردن کو در فتك بده شرع دكار روبا كله في سوريا ترامب بخشي وهاب باردك يعني كان روز بلج التلفزيون كي اسرائيل بمره بينكرو من دور دجبوت يعني ترامب دخوازه شانسك در فتك بده سوريا وسوريا برينا خد درمان بكن البيش خو بنرم بيش خاصكن خو سبروجه كنور اماده بكن لا دردك بكو تشتكو احمد شرع دك حكومه بيد يمكن دك هل وها خيانه ترامب رش نيرينا ترامب رش ترامب بيجا اما وكي امريكي از هزن امريكي هري هدي بكشين بين مال باش كره خبين مال السوري شي چارسيلك ببين باش به لما دما كرجي دبم چاوا دبيشن مرو هناك راستيه بافتم جارنا سوسلبر تشتن تعال دبيشم انا كاس نرازي مورال ما دشتيني كان مهبله من هناك رخنا كربون بالكشان من روجنا كسي كي كوسا هجايه عاجز كربو يعني مجي قلت نمج متماشى بكي دوره ما بهبله تليفون كر ما مثلا چارسر كر دبا جبر بيجم از بك برايك به از بك دوستك به اورك به از دخول اب دبينم تشتكو از دبينم تشتكو جافين من دبينم تشتكو ميجم دخونا جوار بيجم جوار بحرف بك بهيفي اكو هون فايده بك بيام با برجالم بينم بيرا تشتي حرب مزجين من دايا من بري هركس من دايا همان دمه دم خرابيت ان باهوست ان فرتنات ان جالكس بر بيجم برانا خوشكم باهوست توفانت نيزي بن چالك ببينن لو ماجي هناك جرا مروف عايز تبقى لا من از ديندار قالوا خادي بينهم برات خادي بينهم لو ما جبرت تحري غريكو خورتك مزارك من نيش لينج بينيش داس دون نيش جنجن ما خوشك براي ما جاني خف دانك از لو ما جبرت بيش يعني رفش وهاي د سبروجه ده از جبرتكم هين دنگ زدتر بن باشتر بن لا دبه پشنگ کردار رهبری سیاسی و لشکری کردان روجاوش هناك تشتغل راس بكن يعني بيبي اوایی نابه برسف دما تو ببینی کشتیات یعنی عربات ماکینات بچه بر گلیکی نوالکی دفتو دیرکسیون بادی یعنی هدی بکی یعنی چیکی بسکنی یعنی تو بیش حوالا خود تو برات باش از برستی اما يعني هناك تشتغل لازم دما تو نکی ور آل دیگر ور دیگر ماکینات کوا رشا کرداش روجاوا هناك وهاب يعني باش شاشتی تنکرن شاشتیش مهانه تنکرن سالانه تنکرن و راست ناینج راست کرینج نهم وکی منك امريكي رخنين نازل تنبرك دكن بيجن سياسة تركا جوخرا دك بنجح دقرا تلاقي بوستا خبر دور خصن او بتشاري كي ترك قطري نزيد به حتى نها كسي كسر نابي كودا داخل حلوسي كي خود نشان نادن يعني وول ستريت جورنال روزنامه وول ستريت جورنال شي داخله بيشيتش وكيل تذكري رخنه بكي حتى نها جان مابين يلو قوادير من بالك وبشان بكم من هناك داخلني تويت ديتم تويتن سير مروف يعني جمعی دمینه آوایی که هین گلک زمانی که ارلی پرسنا تنبرک تاین جالیه هن رو برای کردوبه همچنین چیه حیرینه مایبونه یعنی دبه مرو بزنه رخنه مافی کردانه دبه کرد برجواندی خواهش خواهد بکن بنگه نه برجواندی عربان یعنی گلندن یعنی دولتنده دبه برجواندی خواهش خواهد بکن بنگه اساس بکرن و امریکیش شبیر امریکی بیوی آوایی دادن تستیل بکرداره نه بک برا حوال دوست بکی برجواندی هف بند تایبتیش ترامپ بیوی آوایی دخبته لما تو بخار رهبر انت برجواندی گلی خود بپرسن کس عجز نابه کس هرس نابه کس توره نابه البته به هندیشی منی رو سر پست گرجینی میسی یعنی دوه هنگ ده بس خدا دزارت بن کرد نکو سیاست سوری ده جیبو واشنطن ناوی کرد هاتیه جبرن خیزک هاتیه دانی نه نوسا يعني کرد حتی نهاجی پر برینگن نحب جی امروف رشبین به دنگ مزن درد کبن و هین در کبن چیکو جولانی نکاره به آلترناتیوش سوریه ره کسی که کو ورانکاره خراکاره کجاره دروکاوی گماره نکاره روپله که پاپش بکه یعنی علوی جبه دستاتا دمکیل شامه نرازینه درزی جبه دستاتا دمکی نرازینه هر کسی زنی بو يعني قاعد ناس كذا كذا من زاني بكو دورا كردات ومن زاني بكو من جبرج بود حلا بيج ناس كنا بتشت شو تما خون كتير دبي جر ناس كنا وصا هاتنا لا جرين انا هم روف نهله علي دين پیش که دستکتن کرده پتر زرار بگیره همی حول وهاي بابا دکم هم نبار روجا هم درب روجا یک اسم وکی میجه حول دادن هشیاری آوا بکن هشیاری چکن داکو گلی ما تقبیتی گلی کابانی وارد پاراستم
خطری سروان ورن دیدن دنیا عالم به بحثه لده hemen demeyle dve henek tişt ورن guhartın eğer neyin guhartın bişaştiye heyi encamen pozitif nayin standın her carakat bişaştiye diki encam ji aynı dve tu rebaz xab guharin henek tiştar rega kede heri canak tiştek nu bu karbini canak tiştek berdi yani xan nu ki dako ne kevi hemen bişaştiye le tiştek ve ez dibinim şaşti tane dubare kırın yani dema seferberi hat ilan kırın hem de nava kurdan da hem de derboy kurdan da raperinek şey bu. Yani Rabuna serpiyat şey bu. Herkes behasiye kur revş kritike. Lamaji durojun dengeli baş verdi de. Dosti kurda hükümete xarih medikin, devlete xarih medikin. Ona nunere xal parlamenti radikin. Kut kapaşandan dikin, dosti kurda kapaşandan dikin. Nahadisa. Yani her carek o hadi be agirbest. Buha agirbest devam fan agirbest ne ku agirbest. Agirbest belki taklit bir karani. Belki kapandıra kurda bir karani. Tiştek o ez dibinum. Tiştek o gelek ez dibine. Yani dema agirbest beyben bun tüne be. Dema irade yani win da host tüne be. Hostek tüne be. Beçaga mana vate agirbest namine. Ben demel agirbest enerjiye heyici. Motivasyonu heyici uçtuk ya. Yani bekuman herkes duhaza agirbest be. Herkes duhaza. Le diyar beko şara böyle bir agirbest belki taklit bir kartinin raya geçti cihani beden dekin. Dibrin beşe erişe kurda dekin. Yani dibur şey psikolojik heye. Psikolojik heye. Divet disa ser nave kesin ki kurda da henek vantışına bibin henek Allah ve xabu guharin henek rebaz ve xabu guharin yani ev belki rebaz ki xozaya tu her bir 10 sal dubare bir kişi haleti aynı encam derken divet henek tişbara guhartın le yani dikkat bejim ku yani liver Washington gelek kes Ahmet Şarabek Jolani dibinin siyaseti Trump narazine İro neteben yekui dicve agahin kumun do evarji ko do henek kes roja var ko tekeve roja ve hin devletin heremi doxazın fırsa kurdi binin neteben yekui ser neteben yekui bütün gotu beşkirin kaşkırın yani Fransi dengeki başlardıkın Alman baş dengeki baş derdikin jehemiye grinter levedere denk bölündübün tinktan kevedere bölündübün salziye vedere dağfı yani dve sermaye ki kurda ya çiğ sermaye حسكرنك ناوي سمباتيك باشي كردار هي دو اف سمباتي وباقي قزانجن سياسي قزانجن دبلوماتيك ين مايندا ورن ساسكرن اگر وهنا به مي تشتم اليني كن دميد بن يعني دين هو درباز لو ما جد دسا بيش هون راشبين دبن جيبو جيشبينيه يلك بنجا هي يعني امريكي جي دبي روشه ده از بو خاجه تم دبيجم تشاوا دبيجن شونا كوتو نفرا لشافرشيه بكي خبره شافرشيه بكي دبيجن مو ماك بخ لكن فندق بخ لكن روني تشيك يعني دبي نزي بولا مجاب herkes مو ماك بخ جراك بخ لكو شافرشيه تنبه يعني لورجي او سياسته هي مرود قرب بوغارينا از ماينده نابين كو سوريا ببا روبالك نوبك دولتك نو بيشت بشار اسد يعني منتاليته ذهنيته هي خرابتره işte بشار اسد ne kadar bizim beşar esed başı ya le yen heyi jivici xaraptırın çünkü biçarlık tarihi meşek tarihi ciharetlerin rengi perçandi per rengi ve tehlike ve hater de binin bomacı an havaki meha hangifine çava jinomer zavujun meha hangifin yani Amerikacı tebeko dibinin mes reş xarabe şara neşara jolaniye ve kim gotiş ber kırsatram dengi xanaka bes Avrupi ve hadi fikrim pertir ولكن معها هنجفين مسألة سوري خلاص بفضل سوريا بشينن داخل برابرية قبول لكن هي سردنا وان وش بكن راب بكن بلا هرن وصاد فكرين يعني برجعني فكرين لا دما ولاتكي بررنجي برشاندي برزماني برولي درزين رازبن علوي رازبن كردنا علوي هي كردنا علوي رازبن كردنا ازدي رازبن بيجين Ermeni nerazibin, Süryani, Asuri, Rum, Griki nerazibin, Çerkes nerazibin, zahmete. Luhan naf Sünniye da murav dibine, naf Süryan da şey, Sünni, yani Sünniyen Almanya seküler nerazibine. Loma, vek meha hengefine honeymoon dibişin İngilizi. Anaha herkes denge koynake, le lobiye Kurdi, avabe, diplomasiye Kurdi, çalak be, yani lobi o diplomasiye siyasete Kurdi, du kenge famdeki bandorun karigerin, ya peşit işte vaha bıgre, ne heleste vaha çebin, yani demek işte bu haçebin yekser tedbir abıkır. Her dönem ne yapın? Her dönem ne yapın? Ne peşah tekirtin? Neji ما يتكرر لك بهدين دي ما تكرر مداخله تكرين كو زرار عندك لو ما جيت لان نبردر عندي اس جيشبينم çünkü dibinin dünya çabal kurda dinlere çünkü dibinin benge heki hime ke khurt heye kumru bana işte ras beke
از دبینم سمپاتیه که خورچی کرداره هیه لو ما جسور دبیجم به وجه که چتنه یا بنیرینا من روشن هری خراب لپی مامان دی جنابه و استابرت کم هین باشتر به لیل واشنطن جی راوش او واشنطن جی راوش او دوه کسان کسر نابه کرده دخابتن داخفن و ها بکن که او جماور او برسه او دنگ مزیک هیه دنگ وان بلنتر وانا راكن سربيا او التم تدنر حتى كو اوروبي امريكي وصل دبتو بوخازي دبتو مساج اخر يكسر بيجي دبتو جوان بوافي دبتو درد خوش جوان بكيت هيفيا وان بمني دنيا عالم تونك بروبلم بونه امريكي ايكونومي خراب بر بكاري پر زده بويا اجندا ايران اجندا روجر يعني اجندا روجر برينلاند دنمارك فنزويلا سوريا الرزا بيشينيا سياسه امريكا ايدي جيناغر دبي اكشتنا برديتين لتو بالخبات اخا سياسه اخا تذكاري خا جرقدم بيني رزا بيش داكو عالم سال ضرب دما تحب جي جهاني دبي تخ بيجيني جهاني دما تو خازي داري تبر بيستن دبي تخ بيجيني جهاني دما تو علي خازي دبي تخ بيجيني جهاني تمام بقصيد لوازيه بس استي شو بده بيجي جرقد بيجي ناخ با بيجي كاروس استي دبا كاروس استي ورا نابت داكو دنيا جالي كريمه بكي دوسل وجن اثبات دما كرد دافن دما كرد رفش خش جهان رد بيجي جهان جالي خا گوي خنا اگره رد بس البيا جبر بيك ايش لسه بيجي يعني از هم مروك الرياليستم راستينم تجار درناكم ايش حساب خو فيسبوك تجار تشتكوا بابرناكم جوار نابيجم تجار درناكم سروناهي سر رودا سر قناه 8 كردستان 24 تجار تشتكوا بخا بابرناكم نابيجم برجان تليفون بدكم لازم بيجم تشتكي نوتني ناخذ بيشتغل سباستكم از ناخذ بيشتغل جبر اگاهي نوتنا بدم تماشون بس اگاهي نوهب شروع نوهب از بزن تشتكي نوتنا جبر تشتكي نو هنا ضمن ما بشان جبر بيشكش كر داكو جبر بيجم جبر باربا بكم يعني تشتكوا باور دكم يجي تشوا ادبيبم يجي دحجات برسم اگاهم که اجبار دبیجم همین زانین از کی دام داج نابیجم اوه که سانساسیونال کمپلی دقت نابیبم دبرم بیجم روجن هری خراب البيمانه خبطك باش بمرايك باش مرو بكره خوشبر بشي خلاص بك شبرك جيهان تم باور كريه بيشتي تشيان شي دوست مهنه حوالي المهنه از فلسفه من هذا يعني نتنه تشيا بيشتي ياجي قالك حوالي دوست مهنه 10 سال داوي 12 14 سال داوي جيهان شمره نشان داد دوست تایبتی که کوبانی و یکی باش زانه شباب دنیا عالم جو کوبان رابو جيران متى مشاكل ولا فيلم متى مشاكل تماشا دكرن امریکی تاج بحرین امارات شقت فروک خراب کردن علی کاری کرده کردن یعنی او چی نشان داده demek dünya خامات دخه dünya تغییرین دبینه او yani مرو خوص بیچاره نبینه حساب بچوک نبینه سمپاتی خو بچوک نبینه yani Kürt beni حس کردن لیور دما دیویژن حسه belki Kürt dedi alem uzat yani tabii ki نونر کردن پر جرانه دخواست ناوی کرد بین سر زمان اللي امريكي بنر كونغرس امريكي بنر سروش تشارج بر داخليه بيجي كردش بيبل قال كرد يعني داخليه فرنسي بنر بيجي كرد قال كرد المان بنر يعني تو كردي كيسه تو بشكرته دكن كردن هذا تجربه داوود دياربو يene كرد بشكرته ناكن لو ماشينها هنا كسنه داخم روجا بيجن بلكي ما متباشر بو بركه مزلوم بشتمر ربو ام ايدي دكان خبك الخوخه وكي حركه خخه باخ خخه قوي خبا بيجن كرد يعني تشتغل سيره بالكشه طبعا اول شيء راست مرور دكانه رفش حرف خراب جد تشتن اغاني درخينه كل شيء بنر كل شيء ارما كردستان چاور ولا كي باش تريزه بدبلوماسي اخا براغاندن اخا باليكاري اخا مادي فرخازي كردن باكور تبكو ابقص رفش كي خراب دان نكر نفسي بكشينن تكنولوجين رابونا سبيا حاولن اخا حاولن جيبوا بابن بين نفس كردن رجلات بخاش بن وقتی که پر مزن داره مخاجی خودت وانگه گهشتنه روجا یعنی دیاسپورا شی کردن امریکا کردن کانادا استرالیا لهر ده کردن اسرائیل yani kurdun İsrail بدید çava do peş konsolxانه امریکا تل آویو کامبون کتنه حالی که پر مزن لورشی اسرائیل لورشی خبات مزن دکن جبو تنانه هشتنه کردن yani لینزی گراهم مرو گلک نزدیک اسرائیل bu paldan İsrailiyan yani çava da bizim devazan İsrailiya pas خبات دکه او سناتور دینجی yani هنا dostum هنا اشكال امريكا دكت dostum هنا پیش پرده علی کردن ل yani Avrupa جیدن دوه دما کرد دل که بن کلانن دوه بالدار بن دوزا کردی نکن دوزا که تندو توش شدت zarar نگینن جیه کوله دیشین آواهی آبتن سر آواهیان zarar داین دوزا کردی جی کده دوزا که روایه دوزا که مظلومه دوزا که حق مقداره جبر به کیشی
Hene gelen ben çen dimen dedin rastî dibe baldar bun. Yani xort baldar bun. Ne helin ku doza Kurdî zarar bibîne. Dîrokê de hinek xelatî hata kirin Avrupa. Hatta niha doza Kurdî nekariye ve mohrê li ser xwe rakir. Yani dibe Kurcî baldar bun. Bêguman welatî te bin agir daye dayika te bavê te xwişk û birayên te xarzê te birazê te ji wan xema doxî dixwazî dengevan bigênî lê bi awayên nermik awayên pasîf çawa Gandhi kir bû. Yani bê şîddet awayê baştir hene ku sempatî çêdikin elên pirtir piştî dide ne pişte dûr keve. Bi vê awayî dibêjim bizanin ku piranî pişta Kurdan e rakirina vê piraniyê ser te dimîne serxebata Kurdan dimîne û medya Amerîkî jî rayek ji Amerîkî jî wiha ez pêşbirî dikim di rojên pêşiya de hîn deng mezindir bin siyaset ev siyaset jî dikare bigerîne Trump pir caran tevî ku wisa înat serhişk xuya dike mirovekî pragmatîst e dizane çawa xwe bigorîne dema dît tengav di Trump du caran ser Kurda peyvî ve dawiye her du caran jî di zimanekî baldar diqat hişyar axifiye yani ji ber ku zane Kurd tên hezkirin li Amerîka Kurd sempatiyek ji Kurda re heye lama naxwaze bingeha xwe jî aciz bike bingeha Trump kesên ku anîne Trump anîne qas restî ew kesana artêşa Amerîkî piranî ji wan herêma pêk yani herêma başûrê Amerîka ku partiyê komarî xurt e ji ber ku li wir aborî nebaşe sanayî nexurt e pir kes tev li leşkerî Amerîka dibin herek baş distîn profesyonel e leşkerî Amerîkî tev li wê dibin xwendin belaşe pir alîkar be yani loma jî ew kesana diçin mala xwe bavê xwe dêya xwe dibêjin me Kurd dîtin înstanê başin çawa alîkar dibin yani kesê ku Trump anîne qas spî ew kesana Kurdan zanin hez dikin loma jî Trump jî naxwaze gotinekî xirab li ser Kurdan bêje tim dikkat e vê rojê digot em her du alî jî hez dikin bi me re ne pêr jî ji rûdawayê gotibû tamam wana me pere daye gelek pere birine lem em alîkariya we bikin yani dixwaze xetekî balanskirî hevsîn bimeşîne ew jî ji ber wê yekê yani ji ber ku zane sempatiyek ku cem Kurda heye ew bû xwe tengav nekin rewşa hî bibînin xetirî hî bibînin li de hemen demê de ciyê ku mirov dikare pir tişta baştir bike jî bibînin pir derfet jî heye ku sibe jî îro baştir be du sibe jî baştir be bi vê awayî silavê xwe herî germ ji ber